Confederation of Khasi Jaintia and Garo People Nongpok Circle kalalet ya kendu ya Deputy Commissioner ke Ribhoi District u Dr. Abhishek Saini henin kasngi ka sautarik ujeliu arhajar arpunriu ha ka ba kil IT ru ya ka dorkas halor ban pen isai ya karukom thungkam District Selection Committee ha ka district. Ya ka jingnit kendu dalam khamat da u Presiden ke FKJGP Nongpok Circle uba Precious Khamden bat u Secretary uba B Pamshong nalor kiwei pat kidukhot jongkaseng kibalaya donlang. Katkum kadorkas ke FKJGP kalapen pawe ka jing sokhia ha kabayadei bat ka jing bom penmi padba ya ki jubab kibadei lani ki answer ki bat ki mark balayo da ki kertong yele exam thungkam jong ki post bapher balapen ya da ka DSC. Tasni hanya lawan kendu yang bade page ya ka DSC sekretari Usaha Nre nakaliang ju pate ukuntai ban kendu ini tip uang bau tanda kita ki protokol tip nakadawa im tip mah kata protokol tu bau ke nre nila yo ban kendu pa ya UDC APD bat ka DSC dan nila sambil ya kami merendam ke nakaliang ini nila penpau ya UDC ba Nutni ya ka maglis ansar ki nomor ba kani kamdi tang bamdaski bangilawan go bersemet ngilawan ha nakaliang juga FPSP not hasil district ngilawan ha bunai Oktober Patrick aja absen bat nangka hadin bat ngi nakaliang kan upo circle ngilawan ban budin biang ha mas jong aku apun rew dia mata sai simpat ngiwan ban bu biang ba di ban temi ya ki ansar ki bat ki maglis bat kumju ru ia ka ni ka post ka batang sa ka ba ikrem penlong yang exam kata ka post soil water conservation demonstrator junior but ka wehi ka ba sulungo kalong ba nama UDC udang semai te empat la ban mendatip hai san te lesen dari ba la kendu yang sekretari te la kampung sai ngai nak yang sekretari ro kuntai kendu te kumta ni kaba ngila yo ben semit ka tot pa siaw DC dan kalian DC ulah keluar bau unsa simkia halor kali kamenta bau nya discuss bau sekretari yang ka DC de ni kem ba kata gajing yakin yuki kan salong kam nomor bateng ba kumusiong ba labun tang ikut ta gajing kha ikut nrei pate nane kha dik city nrei gajing ko simkia ni kile ste gadon ke shalendak ya ka jing bam thung Jadi kami kijang kibalong kabam long transparency ni kadon KGA kabam biang. Jadi nak jauh ni ya butin nani sekemat tu. Bagi dehi benteni ya answer ki kam makles nang bagi kandidat skintip ya kimak ki yo nang bagi la benten. Kre ya lade bagi tip ya kimak jongki bagi kre bagi exam ke bensawan. Tang ketahi yang ngisang besok.